ناچارم ورزش کنم وگرنه عقل من فساد خواهد کرد. درود بر شما دوستان و علاقمندان برنامه میدان سبز. اینجا ورزشگاه تلکو ارین شهری ترسونزاده است و در اینجا یکی از سرجایزه‌ترین دسته‌های کشور دسته رگارت دست مشق‌های تعلیمی و تمرینی پیش از قسم سوم چمپیونات تاجیکستان را برپا می‌کند. دسته‌های لیگ اولی کشور برای خوب هنرنمایی کردن در قسم سوم چمپیونات تاجیکستان آمادگی خود را تدریجاً قوی می‌کنند. یکی از چنین دسته‌ها تیم رگارت دست شهر ترسونزاده است. رگارت دست یکی از سرجایزه‌ترین دسته‌ها بعد استقلالیت کشور شناخته می‌شود. دسته توانست 7 مرتبه چمپیون مملکت، 5 مرتبه جام و 3 مرتبه جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست آورد. قبل از موسم جاری برای خوب هنرنمایی کردن راهبریت استاد مربیان باشگاه رگارت دست یکچه بازیگران با استعداد را از دسته‌های داخلی و خارج برای به دست آوردن عنوان‌های قبلی‌اش دعوت کرده بودند، ولی متاسفانه آنها برای تیم کمک کرده نتوانستند و بعد قسم اول چمپیونات تاجیکستان رگارت دست تنها مقام ششم را صاحب شده توانست و خلاص. حالا سرمربی باشگاه محمدجان حبیب‌الله‌اف است. او از مربیان با تجربه کشور بوده. محض او سالهای قبلی دسته رگار را توانست که قوی و شهرتیار گرداند، ولی متاسفانه 2 سال اخیر دسته نمیتواند به کامیابی‌های بزرگ دست یابد. با گفته سرمربی باشگاه رگارت دست محمدجان حبیب‌الله‌اف در قسم اول چمپیونات لیگ اولی شاگردانش نتوانست از وظیفه در پیش گذاشته خوب برآیند. همین رو گفتنیم که بعد که در قسم اول چمپیونات برآمد کردیم، برآمد دسته و او وظیفه‌ای که ما در نزد خود مونده بودیم اجرا نشد، برای که امروز بار دیگر میگم که در نزد ما وظیفه مونده شده است که برای مدال‌های چمپیونات و در جام تاجیکستان در بازی‌های فینالی اشتراک کردن است. حمایتگر اویبک عبدالغفارов که موسم قبلی شرف دسته استقلال را حمایت میکرد و این موسم به رگار پیوست. В первой части у нас была поставлена задача. К сожалению, мы не выполнили задачу. Много потерь было в очков. Поэтому я оцениваю то, что мы в первую часть чемпионата плохо выступили. Ко второму части мы подготовились, готовимся хорошо. Там новые ребята подошли, состав усилился. И мы надеемся, что не только надеемся, мы верим, что мы сможем выполнить задачу так как еще ничего не потеряно. Сбор прошли хорошо, мы тренировались 2 раза в день. Товарищеские игры играли. Я думаю, мы хорошо играли товарищеские игры, ничего сыграли, 2 игры выиграли. Я думаю, сейчас функционально мы готовы где-то на процент 80. محض برای خوب هنرنمایی کردن در قسم نوبتی مسابقه راهبریت و استاد مربیان باشگاه رگارت دست بعد تنفس 1 ماه مشق‌های تعلیمی و تمرینی خود را پرزور گردانیده یکچه بازی‌های رفیقانه را هم دایر نمودند. بعد تنفس که روز 3 ایون که بود است خوجام بازی داشتیم، دسته تا 25 ایون در تنفس بودن، بچه‌ها دم گرفتن و دسته روز 25 در شهر ترسونزاده جمع شدیم و تا روز 2 ایون ما در همین ورزشگاه تلکو ارین مشق میکردیم 2 وقت. بعداً از 2 تا 2 هفته در شهر خیراخون در استراحتگاه بهارستان دسته مشق تمرین ها رو دوام دادیم. قریب 2 هفته در اونجا مشق کردیم. بعد اتمام قسم اول استاد مربیان تصمیم گرفتند که برای قوی شدن دسته در هیئت تغییرات وارد کنند. همین باعث گردید که دسته سازشنامه را با بازیگران خارجی قطع کرده یکچه بازیگران با استعداد وطنی را به هیئتش دعوت نمود. از دسته 6 بازیگر رو ما جواب دادیم. این بازیگران دروازه‌بان میرعلی مرادوف، بختیار عظیموف، امیرالدین سفرов و 3 بازیگری که از دولت ازبکستان بود. این بازیگران رو از دسته جواب دادیم و خیلی که میبینید ما از دسته خوجان
ва дастаи мо Давронҷон Тухтасунов, Ҳикматулло Расулов ва Абдусамад Ҷибоев омаданд ва дастаи хатлон бошад Наврӯз Рустамов ва Бахтиёр Қаландаров даъват шудааст. баъдан мехостем ки як 3-4 бозингари бигем аз хориҷи кишвар даъват кунем ва ӯ бозингарое ки мо мехостем аз давлати Кот д'Ивуар даъват кунем аз рӯи ҳуҷҷатҳояшон хуб набуд, ҳуҷҷатое ки барои дигар даста ба дастаи мо гузаштанд ва мо тавонистем ки дар ҳамин рӯзҳои наздик дар шаҳри Турсунзода 3-4 бозингаре ки аз давлати Гана омада буду аз Эрон ин бозингаронро дида баромадем ва умуман бозии ин бозингаро ба мо маъқул наомад. барои ҳамин чӣ хеле ки ҳозир мебинед аз дастаи дуюми дастаи Регарта даст ҳайати дублёро мо 5 бозингарро ба ҳайати асосӣ даъват кардем ва иншоалло боварӣ дорем ки дар солҳои наздик ин бозингарҳо метавонанд ки дар ҳайати асосии даста баромад кунанд ва 3 бозингари ин даста дар ҳайати наврасони кишвар ҳам баромад мекунанд. мавсими қаблӣ Ҳикматулло Расулов, Абдусамад Ҳоҷибоев ва Далер Тухтасунов дар ҳайати Хуҷанд бозии хуб нишон дода ҳатто ба гирифтани ҷоми Тоҷикистон даст ёфта буданд. Сармураббии дастаи Регартадаст Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев бо ин бозигарон қаблан фаъолият кардааст ва аз маҳорату истеъдоди онҳо ба хубӣ огаҳ аст. дар ин дастаи Регар бисёр бачаҳо уже якчанд сол қатъи якҷоя мо боз кардагӣ ҳамба нақс қабул кардан сартренерам мо уже чанд сол қатъишон кор кардагӣ ҳамашон кардем ёрдам расонем ки ҳамин дастаи Регари Тадаст ҷои намоёнро гирад. хеле хуб гузашт тамринҳои моҳон дар шаҳри гулистони шаҳри Хуҷанд вилояти Суд. мо тайёриҳои хеле хуб дидем, 2-3 бозиро фиқона гузарондем бо дастаҳои Исхата и Парвоз гузарондем. хеле хуб буд. дар байни мохай якдигарфаҳмӣ байни бозингаро камтар набуд. хеле ҳозир нағз шудагиаст. имрӯз ки чӣ хеле ки мо дар ин майдони худмон бо дастаи Паншери Ҷалолиддин Румӣ бозӣ кардем, хеле якдигарфаҳмӣ уже дар байн шудагӣ аст. Далер Тухтасунов яке аз футболбози бо таҷрибаи кишвар мебошад, ки қаблан дар дастаҳои хориҷӣ бозӣ кардааст. ҳангоми суҳбат таъкид намуд, ки баъди итмоми қисми аввали чемпионат тарки дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд кард ва истоди мураббиёни бошгоҳи Регартадаст ӯро ба даста даъват намуданд. ӯ қаблан дар дастаи Регартадаст ҳунарнамоӣ карда дар муваффақиятҳои даста саҳм дорад. бозигарони дастаи Регартадаст умед ба он доранд, ки дар мавсими ҷорӣ барои медалҳои чемпионат талош мекунанд. ҳимоятгари даста Сафарели Каримов мегӯяд, ки бо он ҳайате ки имрӯз доранд метавонанд барои дарёфти медалҳои мусобиқа талош кунанд. мо дар Баҳористон машқ тамринҳоро дар сатҳи баланд гузарондем. дар даста аз он ҷо бозингарои опитошон баланд Далерҷон Тухтасунов ва Самад Хаҷибаев ва Ҳикматулло Расулов бозингарои бетаро ба даста даъват кардем, ки дар даври дуюм мехоҳем ки дастаи мо дар ҷои сеюм ҷойро намоён кунад. мо дар қисми аввал бозиҳомо хай ира футбол ака мегӯянд, бозиҳомо ҳам хеле чид ки бозиҳои даркора мо бурда натонистем, бозиҳомо мусовӣ анҷом ёфт. иншоалло мо дар даври оянда даври дуюм мехоҳем ки фақат барои ғалаба задача мо барои сеюм ҷой иншоалло бозӣ кунем. роҳбарият ва истоди мураббиён танҳо барои ба даст овардани ҷоиза ва иштирок дар ҷоми Тоҷикистон тамоми саъю талоши худро харҷ карданд ва мехоҳанд як мавсими бобарореро пуштисар созанд. баъди итмоми 11 даври мусобиқа тими Регартадаст бо 13 имтиёз дар мақоми шашуми ҷадвал қарор дорад, ки ин натиҷа онҳоро ба ҳеҷ ваҷҳ қонеъ карда наметавонад. бозигарон ва истоди мураббиён дар пеши худ мақсад гузоштанд, ки қисми сеюми чемпионати Тоҷикистонро бобарор анҷом дода ба комёбиҳои солҳои қаблияшон даст ёфта дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифгари варзиши кишвар ва футболи тоҷик бошанд.